Igitutu cy'abashoramari cyatumye Trump ahagarika by'agateganyo imisoro yashyiriweho ibihugu. Kera kabaye, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko icyo gihugu cyabaye gihagaritse umugambi wo kongera imisoro ku bicuruzwa byose byinjira muri Amerika biturutse hirya no hino ku isi, uretse ko Ubushinwa butarebwa n'iki cyemezo ahubwo bwongerewe imisoro. Amerika yari iherutse gushyiraho imisoro ku bicuruzwa bituruka hirya no hino ku isi. Buri gihugu kigashyirwaho umusoro wihariye nk'aho Vietnam yari yashyiriweho umusoro wa 46% na 25% ku Buyapani. Iyi misoro ireba buri gihugu yahagaritswe mu gihe cy'iminsi 90, uretse ko umusoro w'10% ku bicuruzwa byose biturutse mu mahanga byinjira muri Amerika ugomba kugumaho. Ubushinwa bwari bwashyiriweho umusoro wa 34% buhitamo kwihorera nabwo bushyiraho undi nk'uwo bituma Trump yongeraho 50%. Ubushinwa bukomeza kwinangira nabwo bushyiraho undi nk'uwo bituma ugera kuri 84%. Ibi Trump yabyise agasuzuguro, ari nayo mpamvu mu gihe yahagarika imisoro ku bindi bihugu yahise yongera uwo Bushinwa awugeza ku 125%, uretse ko yavuze ko adatekereza ko ashobora kuwongera kurenza icyo kigero. Yongeraho ko abayobozi b'Ubushinwa batumva uburyo bakwiye kwitwara muri iki kibazo. Muri rusange, iki cyemezo cyatewe ahanini n'ubwoba bw'abashoramari bwatumye Trump abona ko gishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa Amerika, nk'uko byari bimaze iminsi bitangazwa n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubukungu. Ikimenyetso cya mbere cyagaragaye mu cyumweru gishize ubwo amasoko y'imigabane hirya no hino ku isi yatakazaga agaciro mu buryo budasanzwe. Nko muri Amerika, aya masoko yatakaje agaciro ka miliyari ibihumbi 600 by'idolari ubwo ibintu byari bimeze nabi. Indi mibare ikavuga ko kuva ku itariki ya 17 Mutarama aya masoko amaze gutakaza agaciro karenga miliyari ibihumbi 10 by'amadolari. Mu gihe kigera ku minsi 4, icyizere cy'abashoramari cyakomeje gutakara, bituma benshi basaba Trump kongera kureba neza iby'iki cyemezo, cyane ko cyatunguranye aho ibigo byinshi bitari byiteze ko izi ngamba zikakaye gutya zizabaho mu buryo buhutiyeho nta mwanya wo kwitegura utanzwe. Nk'urugero, uruganda rwa Apple rukorera iPhone nyinshi mu Bushinwa bivuga ko rwazipakiye mu ndege ruzohereza muri Amerika amanywa n'ijoro kugira ngo rushobore kugira ububiko buhagije bw'izo telefone. Ibi byerekana uburyo abashoramari batunguye ntibagire umwanya uhagije wo kwitegura no gutegura ubucuruzi bwabo. Mu gihe ku isoko ry'imari ibintu byari bikomeje kugenda nabi, Trump yakomeje gusaba abantu kutagira ubwoba, akanabashishikariza ko iki ari igihe cyiza cyo kugira imigabane mu bigo by'ubucuruzi kuko agaciro kayo kagabanutse igahenduka, bityo bayibona kuri make bakazunguka mu bihe biri imbere. Ibi ariko ntibyatumye abashoramari badakomeza kugira ubwoba, ndetse ubu bwoba bwimukira mu gutangira kugurisha impapuro mpeshamwenda za leta, ari nacyo cyateye Trump ubwoba kurusha ibindi. Nk'ubu impapuro mpeshamwenda z'igihe gito, ubu ni imyaka 2 kumanura, zagurishwaga ku nyungu ya 0.2% mbere y'icyemezo cyo kongera imisoro, ariko zari zimaze kugera ku nyungu ya 3.9%, bigaragaza ko abazikeneye bari baramanutse cyane. Ku z'imyaka 10 ubundi zikunze gukenerwa cyane, inyungu yazo yaheze kuri 4.35%, mu gihe mbere y'uko imisoro ishyirwaho yari iri munsi ya 4%. Inyungu ku mpapuro mpeshamwenda z'imyaka 30 nayo yarazamutse igera hejuru ya 5% by'igihe gito, ibintu ubusanzwe bidakunze kubaho. Trump yarimo kureba ibi byose nk'uko yabitangaje, bituma abona ko abantu barimo kurenga umurongo bakagira ubwoba. Ugomba kwitegura guhindura ibintu.
Muri iyi minsi 90 byitezwe ko ibihugu bizaganira na Trump bigamije kugabanyirizwa imisoro ndetse no gushyiraho amasezerano y'imikoranire atabangamira inyungu z'ubucuruzi bwa Amerika. Ibihugu birenga 75 byasabye ibiganiro na Amerika. Ubuyapani na Koreya y'Epfo byo byamaze kohereza amatsinda muri Amerika, ndetse Trump yaciye amarenga avuga ko n'Ubushinwa bushobora kuganira na Amerika kuri iyi ngingo. Kugeza ubu, Amerika ni igihugu cya gatatu cyakira ibicuruzwa byinshi byakorewe mu Bushinwa, bingana na 14% by'ibyo Ubushinwa bwohereza mu mahanga.